Hypo Alpe Adria banka u Srbiji demantovala je da se povlači sa srpskog tržišta. Predsjednik izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke, Vladimir Čupić, objašnjava da su se takve informacije u medijima pojavile zbog pogrešne interpretacije izjave predsjednika izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke International, Gotvalda Kranebitera, o budućem poslovanju Hypo grupe u regionu bivše Jugoslavije. Čupić navodi da postoji strateški plan Hypo grupe da se do kraja 2014. godine pronađe novi vlasnik kako bi se država Austrija kao trenutni vlasnik povukla sa ove pozicije. To, kako on navodi, ni na koji način neće uticati na klijente u Srbiji. Nema nikakvog govora o povlačenju sa tržišta. Ono što je činjenica jeste da je Hypo Alpe Adria banka u vlasništvu Republike Austrije, u 100% vlasništvu Republike Austrije i imajući u vidu da je ta činjenica kao takva neodrživa, da država Austrija naprosto nema svoje banke, logično je da u jednom normalnom postupku započne proces privatizacije i to je ono što će se dešavati u narednih par godina. Dakle, ne radi se ni o kakvom neuobičajenom postupku, radi se o nečemu što je inače sastavni deo strateškog plana banke. Što se tiče klijenata u Srbiji, nikakvih promjena neće biti. A budžet Srbije za